Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero. Xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza ndlovu swi tikomba va nga chuwangi hi ku vuya ka ntlawa wa Limpopo Poison. Ha swi tiva leswaku swi languteke tanihi nxungeto eka xiyimbeleri ku va ntlawa wa Limpopo Poison wu tlhela wu vuya. Loko hi karhi hi landzelerisa Mr Post ta tsundzuka leswaku va tshame va vula leswaku hambiloko vakulukumba laha vo tlhela va hlangana va tirhisana nakambe vona a va chavisiwe hi nchumu. Se hi voni na namuntlha xiyimbeleri Mr Post va fika va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga fika va tlhela va hlambanya hikuva va tsala leswaku December through hi marito lama hi kota ku swi twisisa kahle leswaku Mr Post xikoweto lexiya xa voko va nga xi vekela xa ku through hileswaku va hlambanya leswaku hi N'wendzamhala ku hava loyi a nga ta va ninginisa ene ha swi tiva leswaku eka nkarhi wa sweswiwani hi N'wendzamhala nxungeto lowu nga kona lowukulukumba i ku vuya ka ntlawa wa Limpopo Poison. Se mi ta swi vona leswaku hosi Ngove a dyi chuwangi na katsongo. Kasi Gagash mfana wa Power yena u vula leswaku tinqambhi ta Gagash ti hefemula vusiwani. Mhaka leyiwani yi sukele ka ku va karhi a yevulana na mininjhere Philani laha nga kombisa leswaku kasi loko hi ku munhu u na mali hi loko a ri na mali munhu a bangini, laha a nga kombisa leswaku tinqambhi ta Gagash a va fanelangi va va na rito eka mhaka leyi hi mhaka ya ku va hefemula vusiwana va ti fanela na Philani. Xana n'wina mi ri yini ke mi pfumela na swona leswaku tinqambhi ta Gagash ti hefemula vusiwana ke? Leswi leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya Gagash. Dilolostro.